Ñamoñepyrũko semana pyahu amonhajívante chemaite royce año hace pojopy potendeja tuichakue jave nde roguasa opaite mba'e japu'apo cheporãmbaitéva. Kuape ajepe amogeta seve nendive alguna promesa iporãitépe tupãinteja ñe'ẽporãitépe. El apóstol Pablo ohaje'akue a la iglesia de Filipos, a los filipenses, capítulo 4, versículo 4 hasta el 7, he'i chupe ape carta rupi. Pevy'a opa ára Ñandejára rapépe. Ha'ejey peẽme pevy'a. Opavave toikuaa penemba'eporãha Ñandejára hi'ag̃uíma. Ani pejepy'apy mba'evére. Pemoĩ uvei opa mba'e Ñandejárapópe peneñembo'épe, pejerure ha peme'ẽ avei chupe pende'aguyje. Ha Tupã ome'ẽne peẽme ipy'aguapy tuichavéva opa ikatuva'erãgui yvypóra oha'ãrõ. Ha pe py'aguapy oñangarekóne pendepy'a ha peneñe'ãre Kristo rupi. Pevy'áke Tupã Ñandejára ykére. Ha peitypaite hi'ári. Importante la he'íape ko'ápe ani pejepy'apy mba'evére. Mba'épa ndéve ndepy'apýhina chepehẽgui. A lo mejorko nepehẽnguépe rupi avei ne gentekuéra ndesy, nderu, ndereindy, nderyvy, nderyke'y, hasykatu, o a lo mejor oiméreko py'apy ne'ẽmbiapópe ndohoporãmbai ndéve, ndekyhyje cherápa osẽporã che ko'ajapóva, cherápa ojepagata chéve nañemosemo'ãipa che mba'apohágui. Ani ejepy'apy mba'evete emoimbaite pe añandejárapópe, emoĩke ipópe ha peñembo'éi chupe, perogái chupe, peagradecerke avei chupe. Ha entonces Ñandejára ome'ẽtija nde pepy'aguapy chugui oúva. Ha pepy'aguapy péango la hasy ajavýtijamo chepehẽngue jareko cada día diferente tipo de quebranto. Ndaiko aikuaa Ñandejárango el mismo kuehe ko'árape ha ko'ẽrõva. Ha ha'éko la ha'i'akue chéngo aimétape nendive todos los días. Por lo tanto, ndehache jajeroviakuaa añetetehápe que ha'e ogueroutaha ñande rekove py'aguapy añetete. Jarekómo jepe algún quebranto, algún py'apy, itypaite ipópe omiãmi mba'e ikatu hag̃uáicha ha'e ohupytyke ñande ohechaporãveháicha ha ha'e oikuaaporãveháicha. Así que votaako semana pyahúpe Tupã Ñandejára nde roguasa tuichakue jave ha tocheporãmbaite opaite mba'e ne'ẽmbiapo.